na koleđžu. I te neke prve godine njegovu Milwaukee kad je došao, ne znam ko je bio, 42. treći pik na draftu. Osvojio titulu one prve godine kad je došao sa Milwaukee. Jeste, nije imao neku ulogu, ali opet je imao tu, druge godine imao 7,8 poena. Posle prešao u Indijanu, imao, ne znam, ne mali broj utakmica, 62 utakmice, on igrao za Indijanu, imao 13,1 prosek. U NBA-u, brate. I onda, znaš, sad dolazi prošle godine taj EFS, gde nije bio ove godine u Zvezdi, što on igra. I taj fokus koji on ima, to mi deluje ko Pejča Lovac kad juri lisicu, brate, znači, ono, kad vozi, znači, svugde ga ima, brate, razumeš? Tako da, stvarno, šalom na stranu, ali čovjek je treći strelac Euroligi, 19,8, koliko je, stvarno, brate... Ne, Zvezda pogođena, nema tu šta. Tako da...